26 November 2022 belai nangkuman isal jeng ilai bumawo tam himala jeng 2022 isi paya sanina jeng second state level conference jeng makanya mani karon omono jeng kopsa layanan bagai kami bagi jeng kopsa layanan bagi nang himala tapur employees ro boro bohaino je gubak rani Greater Tripura Land sanmani jagawo satung hinyawoi watino hinyawoi salno sal hinyawoi horno hor hinyawoi jeng joto je gubak rani movement Greater Tripura Land no sapkhane bagai jeng ongkharlaini bagai kopsa ma kopsa jagawo khobor step nitebor Sini je kok siapa nih jagawo, semua imas decision nalaika di society wo, kormosari wo, especially tribal society wo, semua unemployment issues, poverty issues, omong jenuh nih, tapi all our social development upliftment, aspek nawi nih jeng, sampai nih bagi social work, je masih yang chuba nani, je jagawo sikla botol rok, je samung kaitan aru chuba nani. Buma bodol guri bodol rok subanani tai je kuno jagawo जों साख्रि खायनाय नै जे अ जागाव साख्रिनो किरिबोय ट्रान्सफारनो किरिबोय जों आमनो आजबि तंयाखनै जों ओपेन सापुदो 2023 जे बुबाग्रानि जे प्रेजेन्ट मुभमेन्ट सानदानो सिनि जे टीएफ रो ओपेनलि जों बुबाग्रानो लगिरबोय थांलायसिनाय होनो कक्साखै TF kamu? Simak naik TF ya. Ngomong bukan bara bodol. Sini jadi tiprasa ro. Tabu bubara ro nah nai. Tansa wo paimani jora. O jaga neng TF no LEF mana ridi? SEF mana ridi? O jaga wo tabu tamu kormocari, tamu sakri kainai, tamu sebok kainai, tamu buma bodol, tamu sela bodol, tamu gistri kainai. Joto tansa ngai paimani somoyo. Angko o tansa ngai paimani somoyo. Sakri kainai ro bohaino fearlessly Kiri wui bus kanggo faika. Itu omong kaisa political Malaysia, omong ka kaisa movement for Greater Tripura Land. Je hukum bara rongi bagai, or the son of the soil rongi bagai, o Tripura hawo, je deprivation, suppression, torture, discrimination, kaimano jeng, employee robo haino agi semuka, employee robo bus kanggo faida gya. Tamni bagai for the sake of individual interest, neng sakri bakri no kirwinai, bus kanggo jati ni koksis haragya. Tabuni serayung teng, youth teng, students teng, mabodol teng, employees teng, tabu tiprasa rokai, subtong liya, almost message lang.